uma sengihlephula ngifesa njengo Bruce Lee no Jet Li ngazi ukuthi ngitona iTaiti no Chang Li ngemaphezulu kwekesi lamadampi njenge-starring lesephela ifilimi singafini not like skills but like me and I think it's no better to fuck me base ngiblande kanti ngiblande ngirepa kamnandi ngaphansi kwejantshi hayi kabi angeke ngincome ngingazi the rap ngayikhiphela igazi nanga namathotho meze mlofakazi abekeze kwathi tutubola konyathi kukubi kunjani kwelamulo ihlabathi angisabi noma ngabe kuthiwa ubani ngoba ngibona intombi impetshongo bra inhle futhi ipakishile wema ngathi ayibe wona sondela ngala ngoba nami ngifuna ukwazi ukuthi ngithi fahla ngithi hlafa uma kwenzeka futhi ngithi manqa ngifuna bona phela ngibafuna abanye noma ngathi nothini ngizobana weshaqa ngizothi mama come to papa sambe sobabele soyithola kata ngithola kaspa ngibambela nspa nginike wena bonke ngiyabonga baba mncwa ngikubamba ngokhizo safa ngisonto zethu zekenene ngebotoboto zekenyabonyabozi zekhala kamnandi mfa he matata ngiyabona le no egqoke isigqebhe esiveze iphente liblue nendebe ithathe za Erica Badu imnyama kodwa amathatha kabe blue wayibhala ethathu iphuza ka-few ubuhle balo muntu buphinde ka-2 noma ne-flu ngakube ne-clue noma ngabe ne-flu udlule kabili ukutuluka ama-pro kukhuma kamatimaza atukule we-cross kube the-crew kuba ngama-crew acabana munyaza fuka ne-stru athi mncwi ha adabakadabu udabora chakobotelo khavru Ndino phapha ekhanda kamenzi indaba lo muntu omemeza ngathi yakhali yalile uthi igula lika Jamal lichithekile awunina bakambudu bomvu njengegazi lokhulumayo uprofessor wakamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sabho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe yaqala ukuba ingxenye ohlelo lethu luchungechunge le oyethamele iHow I Ended Up in Drugs okuwuhlelo la eSiyayisilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi njengoba nazi ke ukuthi sisohambweni lokulekelela umfowethu uAkhalicious okuyena esike saba naye lapha ohlelweni njengamanje ke njengoba bemthathile bamletha kimi elethwa ubanambe lensizwe okulethile hayi uslave kunensizwe ekuthiwa uslave okuyiyona emlethe kumina njengoba sazi ukuthi wonke umuntu udlala indima yakhe uslave umthathile emgaqweni wamletha kumina mina sengimletha ke kwabakhulu okungabantu okuyibona abazi kabanzi ngokusizwa komuntu nokulekelelwa komuntu ukuze egcine ephume waqonda waphila lo enginaye ke umfundisi uMaphumulo sokhumbula ukuthi sike saba naye lapha kade sizokwenza idocumentary yase Jerusalem angazi noma naye khona yini angafisa ukukuphawula okuncane nje ngalokhu njengamanje kumele eqale kwenzeka empilweni yomfowethu asibengalele kafushane Khabazela sibonga kakhulu uNkulunkulu wethembekile nangalesi sikhathi lesi engingakusho ukuthi mina mangathiwa bonke abantu base South Africa bayakwazi ukuthi banakekele impilo yomuntu izisizakale ungabe bonke abafowethu akekho othola ukuthi usegwaziwe usekwenziweni kanjani indlela abantu asebenesihluku ngayo bazi ukuthi nje labafowethu abantu bokushawa ababulawe but ke siyambonga uNkulunkulu mayevusa amadoda anje ngani nani uNkulunkulu enisebenza ngendlela enisebenza ngayo so ke eJerusalem sike sibatshele mabefika kunenqwaba ensizwe la sithi ayilana kufika egcineni kwempilo la sekuwena ukuthi uthatha right noma uthatha uleft so ke siyambonga uNkulunkulu siyakholwa ukuthi insizwa iyophumisa ikhazimula iyophumisa isizelwe kabusha sinalelo themba lelo ingakho ngithe makuthiwa khona ezinye indlela abamthola abamhlanganisela zona ngathi cha ngifuna lapha eJerusalem ngoba ngiyakwazi okwenzeka la ekhaya ngicabanga ukuthi okwenzeka la ekhaya ku best empilweni zabantu abaningi nengicabanga ukuthi kuzoba ubest kuyena siyabonga kakhulu mina vendlondlo nophapha ekhanda kamenzi indaba lo muntu omemeza ngathi yakhala lelo uthi igula lika Jamal lichithekile awunina bakampudu bonke nina bakashishiliza ngedidi kwalemaholo limhlabe limbhedule nina bentule bande ngodonga kwela kithi kwabheka uZulu nina bendlamhlathi kamayekisa nina bakadalinyebo phansi esodini amamfombazane nabomnaka awu madoda madoda makhosetive ngibingelele phansi angcobo uZulu leyaduma lezongoma lo bingelelayo uprofessor ngenqwakamkhize ngidabuka phansi kanongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe yaqala kuba ingxenye ohlelo lethu oluchungechunge le oyethamele iHow I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 la eSiyayisilanda khona
bafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho suke sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqashisa umphakathi njengoba ukuzwa lensizwa ihlephula namhlanje siphethe inkosi yomrapper uAkhalishas okuyena ozosilandisa ngempilo yakhe nangendlela izinto ezajika ngayo sagcina zimphelelisa ngasohlangothini lempilo nanoma bani ongafisi ukuthi abe khona kunjani mfuka baba. Hayi mfethu uhamba kahle kufana kusafana izolo. Iza kanjani lento yokuthi ube ne-energy rapper ukhulumele phansi? Into abantu abangayi understand abangebaze bayikholwa. Impilo ngiphila impilo ezo2 mina. NguNkululeko Madlala. Ngibo Akhalishas. Njengamanje ukhuluma uNkululeko Madlala. Lo kade rap uAkhalishas ngiyacabanga ukuthi into natural leyo imvelo khona into emvelo ethi miyenzeka ungakwazi ukuyichaza 100% ngamagama but uma ngabe ngirap I feel like somebody else somewhere else compared to mina ngani noma understand ake ngokubala lapho ukuthi mhlawumbe wangenwa indoda eyumrapper uvuka yona mase kumele urap angeke ngazi ke lokho kodwa ngacisha ngihambisane nako kunalokho kunye ukujwayela ukushow abantu yabazi phela into bebengayazi bayafuna ukuthi base bayazi ngenkani ayifuna umuntu azathola izinto ezingekho athi kunjani impela yabo ubona nje kukanje okay basuke bethina abantu nginale nkinga le yabo ifame iyabheda ngomuntu ayikho mnandi ngendlela abantu abanga experienceanga abayithatha ngayo mina ifame ingihlalela kakhulu ngakuthi njengoba ngiphila impilo ezo3 nje ifame kaAkhalishas ike yaba namanje sanjalo it's very big inkulu it's very bigger than life kaNkululeko Madlala kakhulu engakuthi abantu abangamazi uAkhalishas bamachina ngenye indlela much way better and bigger and richer kunale ebayibona manje yabo umuntu ongamazi uAkhalishas umachina umuntu like ku top notch nani athi uma ngabe one day kwenzeka engibona ekhonjiswa usinange uAkhalishas angakholwa the reason being ile ndaba underground rap underground rap SA right isina hip hop rap na yonke leyo nto but I don't think isakulezi ngaleli engalinganisa neAmerica information into engizama ukuyisho nokuyichaza bakabna abantu ingako kwenzeka izinto ezinjengalezi njengoba njengamanje abangibonayo I'm sure bayabuzana ukuthi yena Akhalishas lo uyena ke lo ngeke kanjani yabo exactly information rap aba understand yabo i-rap inama industries awu2 kahle kuna le industry commercial kube ne industry underground abo mina underground rapper ngibom rapper o underground which means underground that means awuna lutho uyastrugglisha awunasizo ucindezelekile akuputshukeki akufikeki la ufuna ukuya khona and ephaketheni akukholutho but ngiyawenza lo music ngenkani noma engani noma ngamapha amandla amancane lawo enginawo uyabo that's underground rap uyabo mase ukuthi commercial rap le ezongenza ukuthi ngibonakale TV ngidizwakala eredio ngibone ephepheni all over social network nakephi ingoma zami idlala everywhere ngoba abantu abaningi babexakeka ukuthi how come each and every road engihamba kuyona ingoma yaAkhalishas iyadlala but uma ngicela eredweni kuthiwa akekho kwi-system ngesikwazi ukudlalela yona uyabo yini ke yenze leyo nto ilento engiyichazayo ukuthi impilo yami iyabuwa Akhalishas FM ibe much way bigger than impilo yami yangaphandle abantu bebethi mebuka igama lami beza umusic wami udlala strat bangibheke ngomuntu omngaka baconfuse ukuthi how come ngicela ingoma yakhe eredweni how come ingadlalwa how come mangabe ngivula iTV music video yakhe ingadlalwa benge unsigned ngingenalutho ngenamali bengiwenza ngale struggling
esincane engisitholayo yabo kuyikona ukuthi igama lali powerful kakhulu yabo iqhamuka lapho ke impilo ezothu angazi noma uya-understand ngendlela engichaza ngayo mfethu iyayenza isense mfowethu iyayenza isense kakhulu ukhulele iphi ufundaphi lento yomculo kuwena noma lento yokurapper iqhamukaphi oh hey yeah ayikona sihambile iminyaka umuntu kade agudla nalento rap mina ngingasho ukuthi ngikhulele eMlazi eKasilamakasi ka U section eMlazi ka U section mangithi ngikhola khona ngisho ukuhlakanipha kwami nje ukuqala nje ngibona izinto yabo bengifunda eThamela ufirst year ngifunda eThamela no ngafika eThamela sengifunda second year ufirst year ngafunda eThaleni eQobo high flats le eSunface ekoma lapho yeah siyazi sinamakhama abili khona kobaba khona komalume mina ke isikole ngasiqala komalume cathi uma wayesafunda lapho funde uma ungizala uthisha ke yabo besafunda ayifunda kongoya esezoqeda kodwa bengihlala nokhuluka mina uma wakhe yabo komalume ilapho engiqale khona ukufunda first year yabo wabuya ngicathi wabuya ngithi ngofunda second year wafuna ungithatha aphinde eThekwini sethola umsebenzi ufuna ukuhlala nami ngaphoqeleka ukuthi ngishintshe isikole ngofunda le eThekwini ilapho ke la ngifika khona kayo ngithi bengino 4 years to 5 years ngiphuma le emafarm go farm boy ngafika ngaqala ngafunda khona ke ngicathi ke ilaphi oleti elathola indawo uzodecide ukuhlala kuyona esondelene nomsebenzi eluthola yena lafika emsebenzini phela yabo ngicabanga ukuthi understand ngale ngathi so nga-enda pha kanjalo ukuthi from the age of 4 years 5 6 7 8 9 ngifunde nje khona la yabo around yabo kodwa ngoba ke benginomama mina ngicathi ngifuze yena I hate failing yabo ngaso sonke isikhathi ngiyawathanda ama challenges kwezinto enzima nebukhuni nabaningi abangakwazi ukuyenza kunatural angiyena umuntu ogombela kwesakhe nokufuna ukuthi abe nezinto yena yento ngicathi nginaleya peace experimenting or experiencing angazi ngichaza kanjani khona lapha enhliziyeni please ngifuna ukwazi more nalokho ngingakwazi ukungaziwa abantu abangakwazi ukwenza inhliziyo ngifuna ukwazi ukwenza noma unjalo ke uma wengeve I'm not from a rich family kodwa since wayothisha siyazi sabantu abamnyama mangabe uthisha sokungeve urich ungekuphuka sukela financially stable ukwazi uafford lokho nalokho wazama kuma ukuthi ngaye ngaso sonke isikhathi wena mfowethu noma kunzima ubaba nginaye ke anginayo ubaba mina angimazi nokumazi ubaba washona ngino 5 months esiswini hamba emhlabeni akangazi naye angimazi nami akaza ngithinte angaze sithintane wagcina ukunqamba igama wanginika nethakazela inyoni emnyama ingqungquthele efika phezulu kwendlu ishaya amaphiko kabili kathathu kubheda ukuphahla ishaya inja ngenja ngoba nayi inja we shuthi uzalwa insizwa ngizalwa uNcephu Madlala mina ngisazoya ngisazokubeka ngisazoya yeah ngizalwa uJohn Wick mina bese izinja ngeke umfundisi akamzali umfundisi ngoba hayi bandla hayi ngomafaka umsila samuwe mina bengixoxela ngobaba hayi akusondele nakancane nje hayi mina ngiyangena ngale mase konakele wow ucela ephuzini ngiyasiza self defense le embi kabi self defense embi kabi le so sabuya lapha ngafunda ufirst year eThaleni laphuma esikoleni oledi laqala umsebenzi ngaphoqela ukuthi ngiye la eThekwini ngase ngene eThamela isikole esidumile ka UMlazi leso ngene eThamela ngafunda ku second year khona ngawuqeda
Theme kusuka lapho kwakusakhona ngekhathi zethu indaba yezikole zamandiya ufunda isikole zamandiya othi isikhathi esiningi uma ufika kusakhona indaba ukuphindisela emuva ngicatha isenzeke leyo nto manje siwaphinde emuva uqala enye class mawufika kwesinye ufika kusenziwa mawukhondone usuka esikoleni ukhondone ufika kwesinye ethi hayi buyela la kakhulukazi ezamandiya uma usuka esikoleni sabantu abamnyama nje lokushini esikoleni samandiya kuthiwa uqale phansi uhlehlisiwe uhlehlisiwe sefunda kephi eKenjisi uhlehlisiwe sefunda interfellowship uhlehlisiwe yabo already ke ngicathi isifiso salo ukuthi ngibe ngifunde kuma multiracial schools yabo ukuze ngibe nemfundo engconywana ngoba siyazi iqiniso lento engesibalekele isiyongizonda system mangabe ukuthi engikushoya ikuthandi kodwa ke education yangama multiracial schools siyazi kahle kamhlophe ukuthi ayifani ayilingani not exactly 100% neyala like ngizokwenza nje isibonelo nje ngingakakhulu ama labs mina ngifundile kuzo zo2 igaba yabo ufundile kuma multiracial schools ngafika nabantu abamnyama uthola ukuthi iclass in science asinayi lab lokushini laboratory so sasinayo Bunsen burners ama chemicals asinawo sama tubes khulutho yabo sigcina encwadini kodwa uhambe esikoleni sabelungu samandiya uzofika khona yonke into iyafundwa phansi kushawa experiment khona manje yabo so leyo nto leyo yenza difference ngiyacabanga ukuthi iba nomthelelo ekuthenini baphase kalula kangcono laba kunalaba kodwa akasikho lapho iqiniso lemsuka lelo since already laluthisha lalikwazi lokho yabo into yasifihphela lalikwazi lokho so that's why letshela uthi ngizama ngayo yonke into lethi ingane yami engathi ngafunda la kulezi izikole lezi yabo ngiyathusa abanye abaningi mengibatshela ukuthi mina ukufunda nabantu abamnyama ngakugcina ka secondary yabo ngaphindiswa lemuva mengifike interfellowship kodwa ngoqala phansi ngofunda 1 ka secondary futhi yabo ngafunda ke ngaze ngaqeda bayaphika abanye mebebona impilo yami indlela engiyona indlela engihamba ngayo indlela engigqoka ngayo indlela engikhuluma ngayo indlela engiphila ngayo indlela engenza ngayo izinto yabo ukuthi mina ngifunde nabantu abamnyama ka first year kuphela nawo ku second year yabo from there bengifunda no indlebe ekhanyelanga mina ngifunde namabhunu mina ngafunda nabelungu phela primary school Queensborough Boys ngasuka interfellowship angiqeda ngonyaka wathi isikole samakhaladi lezo ufunda ubugebengu la indlela kwa corrupted ngayo interfellowship hayibo uthi ingane mayifaka interfellowship ngisuka eThamela bekungcono ngisho naselokishini amakhaladi ehlanya interfellowship isala umuthi Jacobs ungakadundubali ungakafike insisike inter manje into yase wentwethi isala phezulu yabo angiqala ukubona isikole siqala ka first year sesogcina ka 10 yabo interfellowship Christian school ngathi kwakuyisikole samanani kwi history kahle egcina yabo I don't know ngathi history khona lapho ngikuqeda ngonyaka ngithi indlela icorrect ngayo iwentwethu mawo kodwa ngeke khipha ingane lapha khipha hayi izohlanyisa lengane igangena kangaka ukula funda namakhalati lapha wangikhipha uma wangise Bele primary school eBhelena ke isikole samabhunu leso bayakwazi abantu eBhele indawo esilungu le uma yazi wenza leyo nto leyo sihlala emlazi kayo ku forum ongaplasteliwe ongapendiwe wengekho rich ikole lezo ibiza kodwa ngicabanga ukuthi kubhlungu mase ngikusho manje yabo ngicabanga kodwa ngicathi wayithatha lonke isenti lakhe analo mfethu alifake emfundweni yami investment why invest ngami ngoba ngibuka impilo ne level sasiphila ngaleso sikhathi ngiyicomparison nekola ebengifundisa kuzona and wemobuye umqondo yabuye umqondo manje ukuthi mengikhumbula izinto ezazenzeka ukuthi
kwakunzima ngempela for yena ukuthi angi-afford kodwa wayezama efosta ngayo yonke indlela. Ngeke ngibuke nje mangabe kokhokha school fees ukuthi kwakucaca nje ukuthi school fees kuhlanganiswe umuntu uyahlanganisa ngempela kube into enkulu. Kwangekona nje ukuthi okay school fees na imali khokha noma sengikhokhile school fees kube lula kanjalo yabo transport ngangibona ukuthi wayestruggle wayezama ngayo yonke indlela yabo wase eba nenhlanhla nami ngiba nenhlanhla ukuthi ngumuntu osmart osharp vele. Mina ke ngaxolisa ukusha ama player haters sebayoxola abantu ngi-straight A student akuyona imvule enetha nombale abe ngiphasa esikoleni nje top 3 nje ibe kwinto yami from ka first year ukuze kuyofika ka grade 12 ngifunde ke Bele Primary School. Ngise Bele Primary School lapho bengifunda khona noNgamla. Ngalesa sikhathi ke ikhazi ethi ngimdala mina mfowethu yabo ngeke ngisho ukuthi ngimdala kodwa sengiphilile emhlabeni kakhulukazi egaming yaka rap mesiqhathanisa iminyaka sengithe okhulu kona phela ukuthi angiqamile yabo kodwa iminyaka isihambile yabo. So ngizama ukusho ukuthi ngalezi ayikhathi kwakuyinto rare leyo uthole umuntu omnyama esikoleni sabelo ngoba ngikhumbula ngifika ngiyofunda ulento u1 ngiyofunda u1 ngoba ngafunda second unyaka wodwa elento entrepreneurship lo kwakuthiwa ngophinde ngangena eBhele ngofunda u1 abaphinde futhi bangihlehlelisa ka second year ekhala ebuka ama results ami Miss Fury kwakuthisha we-English wathi ama results alengane le akudi ngale ndlela leyo ukuthi wekhuluma ngcono bekhuluma lomunye umzali othisha wathi ngokwami bengingathandi u-standard 1 futhi ngahlehliswa kabili mina ngahlehle u-standard 1 ukuyilevel lesithanda ukuqina yabo bengibuka ama results akhe ukudi ngale ndlela leyo ukuthi izomnika inkinga la ngobani ilanguage ihlukile yabo ihlukile language and isingisi kuzofanele asifunde to the fullest ukuze akwazi uku-understand the explanation uma echazela uthisha yabo esikhathini esizayo yabo angagcini efeyila into kade engayazi noma kade eyazi ngenxa ukuthi aka-understand ukuthi kuthiwani. Bengicela simuthi back uzobe eklasini lami ngizodila ngeke ngibe nandaba nezinye izifundo nani ngizobe class teacher wakhe ngizodila nesingisi ukuthi afunde isingisi. Miss Fury kuyena ungifundisa ukukhuluma isingisi ke lapho yabo ngiphinde second year kwesibili yabo eBhele Primary School enzela ukuthi ngikwazi uku-understand lezinye izifundo uma ngichazela uthisha yazi ngithi mangabe ngibuyisa umqondo ngifika isingisi ngingasazi eBhele bekhulunywa isingisi ngempela entrepreneurship ekugcwala abantu abamnyama isikhathi esiningi sikhuluma isiZulu kuyigama nje kwisikole samakhaladi embala nje amakhaladi esikoleni kodwa kuyindawo amakhaladi ngazi ukuthi dalwa yini lokho kugcwala nje abantu abamnyama ikhuluma isiZulu but mase ngifika eBhele kwaba different ngoba eklasini ngiyakhumbula it was middle 90s I think yabo ngisasibathathu sabantu abamnyama eklasini na second year it was very rare yabo siphoqeleka ukuthi mangabe kuyi break isihlale sodwa kuze nikhulume isiZulu kuze sikhulume isiZulu yabo as much as kodwa kwakusana leyanto le discrimination umuntu omnyama umuntu omhlophe apartheid what angesigcila kakhulu lapho ngoba sike primary yabo engakusho ukuthi izingane zabelungu zazingenayo leyo nto leyo ngangikwazi ukuthi ngibe nomngane mengibile nasisibindi ngakwazi ukukhuluma sakwazi uku-understandana umlungu ingabe khona inkinga yabo khumbula nje Jonathan Bartley uSeth Khuthiye abangani bami abakhulu lapho primary sengisazi ke isingisi ingane uyashesha ukufunda umntwana ulimi libalula
kwasho ukuthi vele ngiflex-ke kwi-language mase kuziwa kwi-language ayi ngiflex and isingisi uma uthisha we-English engisiza nasekhaya yabo ngafunda-ke phela e-primary school grade 1 to grade 7 yabelana ne-Queensborough Boys angazi noma isenziwa yini leyo nto le kodwa ngalezi ayikhathi wakujwayela ukuthi kuyaziwa ukuthi primary thize yabelana nale high school nale noma yabelana nale le yabelana nale yabona-ke ibhele ngoba kwakuyi-Seaview kuyibhele kuyi-Hillary mokuthi yayazi leyo ndawo le usuke eRossborough yize abathi bantu iRossburg akuyona iRossburg it's Rossborough yeah true that lo line lo ibhele ne-Seaview i-Seaview yabelana ne-Yellowwood Park nephambili ibhele ne-Hillary yabelana ne-Queensborough Boys yabo so ngase mengiqeda u-standard 5 grade 7 ya ngaphoqeleka ukuthi ngiyongena e-Queensborough Boys esinye isikole samabhunu leso ngofunda u-grade 8 lapho ngihlala kaYunda eMlazi yabo uyagibela ngihlala kaYunda eMlazi ngiyagibela ngigibela kabili ngaqala ukugibela kahle hle wena mfethu sengiye high school sengingasayingeni indaba kamalume manje sengiqala ukusa phela mangabe uthi grade 8 la uqala khona ke uma ngabe umfana la ungena khona ekubeni ufuna ukubhodla ekubeni young adults yabo nabo e-primary hayi ngihambe emuti amalume e-primary ngisezuma ma yebo ma yabo yazi primary uma sungena high school usukusezwa ngako kodwa ususunaloko na usunembono yakho usunembono yakho bheda uyibhodlisa lapho ke la qala khona yabona ke ngisho namanje ngiyangibuka ukuthi still isenzeka lo nto noma kusene difa yeminyaka ike ngeningi kule generation le ngene esikoleni sancane iqedisa sancane kulezi ayikhazi zethu ufike ufica indoda eno-25 yabo khasitena 6 yabo ngalesa sikhathi yabo kodwa kwinto ejwayelekile into singalokhu esinendaba nayo ilapho-ke ngiyofunda manje u-6 grade 8 ngingene high school manje njengoba ngisho nje ukuthi level yempilo hayi yami kuphela ngicasi almost wonke umuntu wesilisa yabo ngizothi nje la eSouth Africa ngoba I haven't been to other countries ngabona sikwenza kanjani kodwa la uqala khona ukubona izinto sukusi young elder thanyana yabo beke no grade 12 abantu sebeyabhema ugwayi yaqala uyashela manje uqala uba nentombi yabo nezinye izinto engeke ngize ngi-expose kakhulu esimene sikanje siyakha la yabo kodwa niyazi ngikhuluma ngani yabo la uqala khona uma usamile i-school fees ke khona ke sase establishekile yabo kwase kungconywana ke kodwa kunephathi ngescapile ngisikwaqala ukuba ngcono ngithi ngangifunda u3 lapho kuya ko4 whereby ngoba wangifaka ehamba ngedwa beyi-single parent ngingamazi ubaba umuntu wesilisa empilweni yami mfunda first year mfunda second year mfunda 1 2 cathi kwakula ko3 4 qala ke manje kwafika umuntu wesilisa empilweni yami umuntu phela noma yabo engicathi babezwana naye yabo and right kumuntu right phela ngikhumbula ngisho usuku lokuqala efikile kwakuvalwe ikole ngithi kwakuvalwe ikole ngeka aunt uanti wami ke wayirich wena husband unemali usomatekisi yize ngasekho emhlabeni nowadays angeke ngiye kakhulu ngiyibongo it's out of lento esikhuluma kodwa nje ukuthi ngiqondise kahle inkulumo ngiu-aunt rich sithanda ukuvashela yena njalo ngama-holiday yabo siyazi lapha ukuthi yonke into right iney'tolo kuhlezi kuney'moto imoto esayinto enkulu engaka yabo
iy'ngane zakhe bafana nosisi bethu sivashele zona yabo. Obaba bazo beney'moto, mina ubaba ngingenayo yabo. Imoto kababa abakhuluma ngobaba angazi ukuzokhuluma ngithini mina yabo. Until ukwazi ukufika lo muntu lo. Mbizo ma. Uyafuna ukumazi baba wakho? Ubaba. Nangu baba wakho lo. Yabo. Uma ingane ngeke uyitshele ingane encane primary ukuthi baba wakho wafa washona unaye ayikho leyo nto. Ngiyacabanga ukuthi nawe ma wayesmart enough ngaleyo ndlela ukuthi there'll be a time for her ukuthi angitshele into ekanjalo. Kodwa kwamanje nangu baba wakho yabo. Engijabulisa leyo nto baba unemoto baba. Baba unemoto yabo. Ngakhula ngempela saqala ngabona izinto yabo. Saqala zabalula izinto ngoba asiphelanga isikhathi esiningi sahlala naye kayo. Saqala sahlala emjondolo eQhibukhowa. Sihlala emjondolo ngithi ngafunda njalo 4 or 5 yabo. Ngifunda la kuma Matilesha School njalo yabo. Umasho uthi ngiyacabanga ukuthi naye wasaqala ukusebenza wayesabheka indaba yemisi nani yonke leyo nto le yabo. Ngicabanga ukuthi wathi umefika ke umuntu kwabhetha ngoba ngithi asuqeda ngo2 years isihlala emjondolo ngezo sekuthiwa sehlele ezansi kuno forum ezansi yabo. Sesihlala ku forum ngingana angazi kwenzakalani mina yabo. Umqondo uqala ukuhlangana kancane kasi ngene high school yaqala ke izinto ziyahlangana manje yabo. As much as izinto ezipositive lezo nezinegative kanjalo njengoba ngisho ngifuna ukuyala umthetho wami ukuthi lapho ke ngithanda ibhola nje ngilidlala ngikude kakhulu kulona. Ngayidlalela iManning Rangers encane under 13 ngawashaya ama-tries kuMaZulu under 13 to under 15. That's how good I was ebholeni. Bengibiza ngoMadida Lashaya ibhola eMlazi hayibo. Yeah. Ngidlalela iStrikers neToronto Blizzards eMlazi bayazi. Ohlala eMlazi uyazi ukuthi kune team ekuthiwa iToronto. Kusakhona uBanana City yabo bayazi ngaso sikhathi leso yabo. Bazothi wakhalisha sokadlala iToronto yeah. Jima Island. So okay. Kwabalula for uma ngikufika baqala uba nephathina yabo. Ngathi ngifika ke high school ke la ngaqala khona ke sengifunda u6 ukwazi ukuthi ngisondele eduze kwaGwayi. Intombi uba nentombi nento enjalo uriwara siyakhula njalo yabo. Ngaze ngaqeda ke lento esikoleni. Ngaqeda esikoleni ulento ngithe ngifuna ugrade 11 kunale party engiyeqa kodwa manje bona ukuthi okay akufunakali ngikubale. Okay fine. Okay right hayi ngizosho bafethu bengithi ngayeqa le party kodwa okay ngithela ngika grade 10 standard 8 khona ekuthiwa peer pressure. Ngizoya nje bafethu ngizovula nje ulayini ngizoya nje ngqo yabo ngeke ngilengishwale nale ngoba ngiyikhethele mina. Khona ekuthiwa peer pressure bafethu sinaka basho njalo ngesingisi choice yabangani abantu abakeduze kwakho. Sinohlobo oluningi labangani. Khona abathanda sports, khona abathanda music, khona abayithandela nje idakamizwa khona ama-inspirishwe i-crime, i-danger, igazi, ijele, hard life, streets, gangsterism nani. Apparently mina ngakhetha lelo side leyo genge leyo. Ngakhetha leyo genge leyo
ngisuka ebholeni lapho la ngangithi one day ngiyoba professional player dlalela iKaizer noma iPirates nasekhaya babenalokho nje ukuthi ngiqala ngina medal nokubuya nama medal yabo ezikoleni eroundini siwinile iChampions Toronto iwinile iChampions esikoleni sidlalile i-competition le-human rights sayishayila saphuma kuma semi-final nayisilver yabo wire yabo bonisa yabo bengisupporta ngithengele ibhola ngithengele amagogo ngihluphe ngifuna amagogo yabo babe nalo intention ukuthi hayi one day uzobe star uzobe uDr Khumalo wakusasa yabo until lesikhathi lesengishoyo grade 10 standard 8 yeah elapho ke engaqala khona ngicathi that's where impilo yami noma ngenzekanga same time but I think that is where la kwashayisa khona yes ila uqala khona ukushintsha ujantshi yabo unnoticingly yabo oba ngisayingane phela yabo as much as ubudoda ngakhulela kodwa usuku usayingane lapho kuleyo level usuku usemanzi usemanzi kuyikona ukuthi usukula kule young adults level ukuthi mina ngimdala manje yabo sengayimela manje sengi over 18 sikhwala izinto lokuthi hayi so over 18 manje sengizokwazi ukungena eklabini ngizokwazi ukuthenga i20 kaGwayi sengizakwazi ukungena ethaveni ngasho ukuthi hey phuma nemnyama ngakwena yabo izinto enjalo confusion ila ngajoina khona abangani abarong ngiyangichaza kakhulu ngisiqaphu uzobona nje nawe yabo ngiyaqamba ngiyafunda ngiyaqhubeka nge-standard 9 grade 12 isingene lento into ke uma usangena kuyona uyakwazi ukuyicontrola for leso sikhathi esincane yabo kube ngazi ukuthi uyakwazi ukuyicontrola leso sikhathi esincane leso yabo until ivese ukuthi into ebhedayo angeke uzube over control kuyona into negative yohlezi vele ukuthi negative yabo ngoba igaqela la ka grade 11 ngisuka ku 3rd term September I'm still a straight A student yabo mina uthi umugango uhamba nami kuthi ungaphiki nonkululeko ngonkululeko madlala ke mina abangazi akhalisha suba ngoba amadlala ngonkululeko amadlala bekutshela ukuthi ungaphiki nonkululeko ngoba uthola ukuthi egroupini yabafundi abawu6 mina kuphela ngiphuma ku top 10 mina kuphela ngiphuma ku top 5 ungaphiki nonkululeko nokanga nawe uyaphasa yena uyafunda yabo uzuri ukanga nawe uyaphasa uyafunda ngenhlobo yomfundi mina uthi uma bugange nami kuthi ungaphiki nami yabo leyo nto le inginika advantage ebhedayo yabo ngoba ngangiyingane yabo ngoba kwakuyi-warning nakumina muthatha ukubheka lokho yabo ukuthi ngoba nginaso nje iskill nepower kwenza ukuthi why nginganciphisi la ngiqhubeke nabo bayibona into yami ukuthi right ukuthi ishoda ngingakuboni konke lokho yabo ngoba ngiyingane yabo la iqala khona ke into konakala ukugqama ka grade 11 ila ngaqala ngaboshwa khona 3rd term cabanga 3rd term kula ko September close to September ngaboshwa ngiboshelwa i-armed robbery esibabili no accuse wami anginomngani wami akamzulweni kuthiwa uCyprian uvukani uManqasha namanje somngani wami ushayela amaveni kodwa is much way better than I am ingcono impilo wakwathi ukwazi wakithi ndakangenanga ama-drugsini yena yabo ukuthi ula kakhulu nala bayamhlupha laba too much uvukani hey manje ukhona nje ngiyamazi manje ulapha ensimbini ushayela amaveni amagorogoro yabo and umndeni wakhe nowami sikanje yabo wakamzulweni uma wakhe ufana noma wami yabo usanda kuhlangana nje siphinga kodwa pastor elinye igama lami pastor bangineka upastor kwathiwa ngifana pastor Rhymes hey ngisazoza lapho yeah ngisanda kuhlangana nama ngavukani we
uvukani ula ensimbini ngimnika iveni lapho uzakabamba umoya ngeveni phuza kakhulu unkunzane umngane wami yabo kodwa impilo yakhe much way straighter than mine yabo Yeah. wakwazi ukuthi wayisiza nje ukuthi angangena emadragini ngafuna ukuhleka ngedwa yabo Niboshwa ngayo ngoSeptember. ngiboshwa nayo unkunzane zasingena sobabili oshushu waphunyuka yena ngaqhubeka mina ngalo yabona nje yabo wahlehla yena wagcina lapho kusakhona imedium D eWestville isekho manje leyo nto le khona juvenile adults kusakhona imedium D ijuvenile isahlangane ne-adults medium A yabo ngaso sikhathi leso abakuhlukile manje siyaboshwa la amrobhari ngeke ngilichaza kakhulu icala maybe one day ngolichaza kodwa ke siyaboshwa amrobhari la sidla imali ye-school fees into esijwayele ukuyenza le mase sidakutshwala sisaqala siyaphuza yabo kwakusa Melowood VO khumbula VO Betrams VO Betrams Viceroy ne Black Label ongitshela ibomb lelo nayi nensango khona lo ngitshela atomic bomb straight yabo manje sidakiwe sihlupheke isiqala sithi sibambe inkunzi mesisho yabo yonke lonto siyafunda isikole njalo sidla imali ye-school fees la basedla imali ye-school fees sinikwe imali ekhaya sathethe sikhulela phela uma ufuna ukule level uthe qaqa yabo nakho i-serious nemfundo soshaya grade 12 next year yabo omama wami uthi ishako sibeke kanje sobabili yabo egudike kwi-maths yena yabo mina yabo mina ama friends lapha bazo understand kungcono ngoba i-rap ayibhalwa ngeinamba ukuba i-rap nama equations ngabe ngiwork ngabe ngiwork obeze bangihwayela kanje lo thisha abethi nje Queensburg shut up or throw numbers on your table uthi ngqoke eclassini yaziwa ngangiphasa yonke into bethu 80% 90% bio wathi nginamagama nje ngeke uzungitshela yabo ngoba ne-physics ngangiphathiswa yikona ukuthi only a few percent is in numbers yabo inama equations amancane mhlawumbe 30% ku-physics science yabo ngikuthole lo 70 lo ngikuthi kakhulu ngamagama kodwa wantu wabeka inamba lapha mwami we tumupoti yani math ngangifeyila nesizulu nangu umuntu wayengisiza sasizwana kanje ilale ekhaya ngilala kubo kodwa manqasha uvukani serious mfethu uzokhohla indaba ka-X no Y ke kuziphase lento buke kanje lento khuluma kanjalo nobuswezo athanda serious mfethu serious mngana madoda siboshwa naye ke grade level sithi imali ye-school fees kuthiwa ngeke siwathola ama-report ongasiqedile i-school fees angekalithola i-report abazali bazi ukuthi bayikhiphile imali ye-school fees yabo othisha bazi ukuthi abazali abayikhiphanga fight thina sotshela abasathi hey bonke ngilithola i-report mama ungasiqedanga i-school fees uzosho kanjani azi kahle ukuthi wayikhipha yabo ngeke mfethu vukani mfethu ngeke basta mfethu ijumpile manje yabo nayi balinda ama-report abazali yabo and kuyaziwa siyafunda siyaphasa hayi sadecide-ke ubaba wakhe esebenza ka-metro Metropolis Metropolis ubaba wakhe mina wami esebenza pure cane molasses stepfather leso ubaba wami wangikhulisa ngiyakusho kuyagcwala umlomo ubaba wami ngiyamthanda kakhulu ama problems esinawo into ezodlula leyo into engathini edlule buye like father and son yabo sibuye singaboni ngasolile njengamuphi umzali nengane yakhe yabo so yena esebenza pure cane molasses ugcina esebenza e-old refinery deliver petrol kodwa sasikhathi wayesebenza ka-PCM deliver tiliki yabo nge-high school lapho ngikhumula kahle buya ngithathe angisemsebenzini ngoba uconductor for that one day eyokhombisa nangifana wami ngingakazi ukuthi akangizali
kodwa wayekwazi kahle nethi angangizali kodwa ngikubone lokho ngitshela ubaba wami ngoba ngaqala ukwazi lokho sengino 13 years nakhona ngingatshela uqiniso kahle hle iqiniso ngala sengino 16 ngiyeza lapho uvukane ene safety ubaba yabo ene safety le safety le ihlala isibhamu sakhe yabo ingezona inamba inokhiye lo mude ingane ayifani ke mina bengane iqaqekile mina bengusikhotheni mina ingane iqaqekile betshela ukuthi angikwazi ukhe ukuthi uhlala lapha kanti ngikwazi kahle lapha ngihlezi ngisikazi ngoba bengile ngane egangeni kodwa ecabangayo bengihlezi ngisikazi ukuthi ngiyazi ukuthi showcase isibhamu sithala lapha angazi ngimbone sifaka kodwa ngimbone nje siphethe la yabo ngithi ngiyabona sisekho ngiyazi ngeke sibeke ndawo siphi lesibhamu ngifuna nje ukusibamba nje just ukusibamba ngathi bephumile ekamereni ukusibamba ubone uma ingane yomfana yabo ngisifuna ngasithole ngize ngicala showcase isilapha yini ehlala lapha yabo ngingangaze ngivule nabo ukhiye noma ngikwazi uhlala laphi ngihlezi kodwa ngicela ukuthi ngelanga le school fees wathi uvukane usengixolela umfethu uyazi na into esayitshela vele abazali sabatshela abazali bayazi esiboshiwe uthi hayi mina usithathile yazi wenze njani uvukane baba wakho uyimetropolis yabo akasekho naye bandle emhlabeni ubaba ofana ubaba wami yabo kwakuyena-ke umuntu ke yabo esesidiphendele isigada akafike nangemoto nje esikoleni esibhese sunentombi ungenza ukusimsaba yabo ney'nsango lezi wayibhema bandla naye yabo ebhema kodwa ngendlela i-right yabo ingafuni isibhema esitshontsha nsile zazajwayela bonke bayabhema laba kodwa-ke fake bahlelwe bangabhemi phambi kwami sinalokho azi ukuthi siyabhema kodwa sicashe yabo kuba njalo uvukane usukenze njani sinkinga e-school fees la lo baba wakhe iphoyisa umetropolis yabo ibhamuka yena-ke lo baba wakhe eyiphoyisa shuthi into ngiyacabanga into eyayigcwele emehlweni akhe yabo asuke ebuya naso ngakusasa buka mfethu siyazi iy'nsuku ze-school fees yabo ezama-report ngeke siwathole school fees asikho izojampa manje ngaba ngoba ngisuka ku-3 to 4 months siyazi nje ukuthi hawu sokhokha i-school fees ngale sonto kunikwe mina kulelela kuzonikwa yena siyahlafazisa nje mnandi yabo ukuthi sithembeni angazi sithembeni ngisazi khona sasiyithembile kodwa sasinako ukunikwa i-school fees singekho unikwa i-report yabo kuze kube next year kubonakala ngakhona into sasiyithembile kodwa ngemanake wiriwara yabo ngoba sesikhokhiwe sinye yaqala nje indaba ngale after June yabo ngongeza u3 or 4 imali ye-school fees esayidla shintshisana ngenyanga la nayi customer report siyeza manje esikhokhile afike nesibhamu asina choice mfethu uyithatha pha umuntu usinika le mali le sihlala usuku olulodwa yasisinda le nto yabo ngithi nami ngifike ekhaya futhi kuze ube lula le nto le vele isinto sesayenza before yabo sinabangani la khona engingikwazi ukusho igama engangikwazi ukwabiza isibhamu ngikhulele eMlazi mina kayu isibhamu into bengayona inkinga ukuthi ibonakala ehlweni into bengayona inkinga ukuthi ukwazi ukuhlala nomuntu onaso osemdala kunawo ubhuti abadala laba yabo eroundini bekusana isikhathi ezimpi ngaleso sikhathi ngekhathi zethu middle 90s yabo kuya late 90s isikhathi ezimpi IFP ANC wiriwara siyazi into egcwala kuyonto efihlwa into eyenzekile nje all over SA leyo yabo ngeindawo kuhlukahlukana yabo so isibhamu into eyayandile emehlweni ethu siyingane that is why
I think most generation yethu igcine emajele iningi lawo yabo environment lento bekulula ukuyithola since kulula ukuyithola bekulula ukuyisebenzisa inama consequences akhona ke yabo hayi nathi ke siqaqele kanjalo ke ngithi mengifika ekhaya sebuyile naso ngosuku lokuqala ubuyele naso babakha kabona kanti futhi ngicabanga ukuthi ileso engasebenzisi kakhulu ngicabanga ukuthi wena mfethu kwakuyisho ukuthi ihlathi yabo kwakuyihlathi lelo yabo esomsebenzi esifaka siphatha ngendlela yabo athathe lo lesi asiveze ukuthi ayikho enye indlela ezofanele ukuthi siyikhandele imali le wiriwarawara singana sazilutho njalo yabo into nje sayenzile sisabuselana sodwa la makhona oyedwa umngani wethu benasa sithatha kubhuti wakhe esikhomba sesinawo utshwala hey wiriwarawara yabo elanga qala khona kuba involved kwi crime ngisuke nami ngifike ekhaya ngisuke ngishona Kia ngoba ngikwazi uhlala lapha ngisuke ngiba nesibini sokuvula ukuthi at least kube lula kuzoba lula mangabe nesakhe nginesami soyenza kalula lento yabo ngifuna uku level njalo lapho eyitakamizweni engiyibhemayo insango notshwala ngakagqili kakhulu sengiqalile nguwakhalishasi kodwa ke ongakaziwa ngisakwe-LUS back then ngisakhona e-LUS ngiseza lapho okay ngikhe ngiboshwe ke senze lento sibanjwe ngiboshwe ngiqala lapho ke ukulokhuza impilo yami ukuthi qhaqa ngoba ngathi uthi uma uboshwa kamangali mfethu yabo njengoba nje ngithi ngiyakujomba okunye yazi ukuthi awasejomba ngakho Kalishasi ngibalekele le yanto leya ukumenshina lesa simo lesa mfethu kubhlungu umzali wetshela ukuthi uhamba ngeMercedes kanti uhamba nge-E20 noma eBantam noma eUni ubhlungu umzali utshela ukuthi ingane yakhe yenye into kanti yenye into ubhlungu kakhulu ngoba kwakuyinto yokugcina la wangayitshethi ingane yami ngaba involved ejele nesibhamu efunani kangaka kwasiza kona boseyitshela ukuthi ungenele emaphilisini nasematrucksini yonke leyo nto ngangingakangeni lapho ngangisaya lapho kwasiza konke sikhuluma iqiniso hayi sadle school fees besizama imali yokuthenga esikhulu sakhuluma nje enkantolo yazi yathini manje yathi manje hey yabuka ama results ethu bayafunda labantu abona ukuthi hayi ngeke hayi labantu laba babukhali bayafunda ngempela bayaphasa futhi yabo ngoba hayi nawe uvukani impela hayi kwakwindoda ekhaliphile nje esikoleni sasiphasa impela nje kwethu close to being a straight A student yabo yathi azikho igeme engengaka it's impossible azikho igeme engengaka laba bafuna induku bafuna ne-counseling ne-punishment yabo ofuna ukutshelwa nje iqiniso sangayi wesivile ukuqala lapho ngiboshwa okusakhona indawo ekuthiwa i-place of safety ukuthi uyayikhumbula ePine Town yabo ihlala intandane nani kune-section yegengele engangathi enza ubugebengu ethole counseling nani ngabe ukuthi uyaboshwa so iconfuse lengane mesiyibopha sebancane lapho kwathiwa azikho igebengu engaka abambe iplace yabo bambe counseling nani yabo nina abazali qinisana isandla yabo ngoba emva kalokho kuzoba bigger yabo esebona nestory ukuthi yini esisiyenzeleni lento kahle hle asina record ama first offenders na yonke leyo nto and sama junior yabo siku junior level ngoba eCR ngihamba court 9 yabo amacala ama-minor lawo kodwa ngoba nesibhamu ungafanele court 9 regional le kodwa basasiyingane so hayi ngeke ikhali manje ithi azikho nje igebengu engaka engcene kanje lona nje bafuna nje kuphela ukuthi baqondiswe iqinise isandla abazali sibayise ngale place sithole counseling wara nayo yonke leyo nto leyo kwaba njalo kodwa ke once a pirate always a pirate
Once a pirate, always a pirate. Yabo. Ngafunda ngaphasa. Ngabuya ngoba kwaku September ngaphoqeleka manje ukuthi ila ngabuya khona ke lento ila ngabuya khona Queensborough Boys. Efunde eRinyani uvukani. Yabo. Funde eRinyani uvukani ngifunde Queensborough Boys mina. Ngagcina ngifunda naye eRinyani. Senza nje lento le sengibuye ngoba njengoba sisuka eMlazi uma uthenga umuzi eSiphingo Hills uya improve naye. Qaza eSiphingo Hills aqala ngihlala ama-suburbs fine ngigibele kathathu manje ngeQueensborough Boys ayingeke. Manje ngiyasazi isingisi manje ngiyaphasa ngeGrand right. Awu sekuzale nomunye ubaba usenengane entsha manje. Bayizala ubabili yabo. Naye uzofanele ufunde kuma-material high schools yabo. As much as engangizali mina okwazile ukungisiza uma ukuthi ngifunde lapho nami yabo. Ngithi thasi kuningi engakubale ongeke unijabulisa kodwa ke it's fine. Ngisuke lapho eQueensborough ngiyajabula mfana wami ukwazi ukuthi ucabange le nto bengithi mara ukuze ngiyofunda nje ugrade 11 la ngifika nje eReunion sengenze icala novukane engizwana naye ngaqeda ngisho unyaka ngiyaboshwa wiriwara yebo kodwa into isukele lapha yabo into izela la wiriwara laqala uledila zaca yabo emotionally kusukela lapho ke it's never stopped. Ngasiqeda isikole kophoqoleka fine ngevarsity lapho ibhola bese ngasadlali wathukuma ukuthi wena uqaleni noku-music yenzeka yonke lento le kunalento eyenzakalayo. I-rap ngiyifundisa ngomuntu kahle hle. Ngikhumbula umuntu engifundisa ukurap. Ngalalela khona isikhathi Tupac B.I.G. Tupac ngangamthandi ke mina ngingamuzwa kahle. Ngangithanda uB.I.G. B.I.G. wayethu uma rapper angihlaba umxhwele. Kuphela nje lo mpilo at my high school years ila ngaqela khona kwi-rap. La eSouth Africa ngabukhona ama-rap. Ngikhumbula the first rappers asayinwa kwaku-POC, Prophets of the City. U-Ishmael that's where eqhamuka khona. Amisho angahleka naye ngasezwe lento ukuthi yakalishasi wayesekhona abanye bamazi ku-scheme. Matlamini uyaribusa nolikai nani nolikai akhumbula bamazi lapha abantu abaningi Ishmael amazi ukuthi he was there before already wayeku-POC Prophets of the City enamakhaladi amabili yabo ecule i-vocalist yena. I think noma ekumafeature-ke kodwa isikhathi esiningi ama-tracks ngiyakhumbula ama-tracks ayishane POC ama-rap okuqala lawa la eSouth Africa asayina abane-video on TV berapha ngesingisi. Nelson Mandela what up, Nelson Mandela what up, ngoma yabo okuqala le ine-video. I'm sure babe khona so sikhathi belalele igame basho hey ngabo hayi ukuthi igame yaqala ama-roots e-hip hop la e-SA banyusile abazange bawasike deeper yabo. Uma uzotshela ngama-roots egame e-hip hop bazokutshela ngo-squatter camp, from squatter camp kale bani nyale it goes way beyond kuphela nje ukuthi it was one or two guys yabo bengeke banominate bengeke bawine ama-awards. You can nominate two artists engasayinwa ama-rapper cathi ayengekho ngalesa sikhathi kwakudume leyo nto leyo ukuthi uma uzoba umrapper for rap ngesingisi. Khumbula leyo nto leyo for usande njengo-Tupac, usande njengo-B.I.G, usande njengobani uIriwara. So ngihambe ngiboshwe ngibuye Phoqeletse ngiphinde ugrade 11 lapho ila shintsha khona ke peer pressure ke abangani la beshintsha khona ke lapho
yabo sengibuya le ngaphakathi sengifunde nezinto ezintsha nolunye ulimo yize ngingakangeni ngingakazi ngithini kodwa senginaleyo nto leyo yabo mangabuye ngane nalokho ukuthi mina ngeke ungitshele ngiyazi mina yabo ngiqale ngithi mangabe ngibuya ngihambe negenge ngiqale ngizwane negenge esithe xaxa kunami i-drug laqala khona ngiqale ngihamba ama-club senze izinto engenze ngiyichaze kodwa iqale ziqine izinto engizenzayo ila ngihlehlela khona kufukani wayesebona ukuthi kuphase kanjani ugrade 12 yabo phase kamnandi ugrade 12 lapho ngithi ngawuhlala u2 years ngingaye eTech noma eVarsity noma ikephi noma eseqala ungangi-understand ngithi ngifuna ukuthatha i-break kanti ngibhizi ngenza lempilo eceleni yabo sengiyaqala ngihamba ekhaya i-weekend yonke ngihambe ngolesihlanu ngibuye ngesonto ntambama ngibuye ngomsombuluko ekuseni weekend yonke angisekho sengiyaqala ngisafuna umuntu erumini yami sengifuna ngene umuntu erumini yami sengiyaqala sengifuna ukuphumela ngaphandle khisho lo muntu oqashile lapha e-house building noma ngizokwakhwa ngimjondola ngaphandle indaba sendlini yabo sengiyaqala manje sekumi imoto fafa yabo yibuse nabangani abadala kanje banezimoto yabo seliyaqala ioledi libona into elingayazi yini le iphilisi elingaka yabo ngidi leyo philisi leyo but ihlobo lephilisi angalazi ukuthi uyagula yini nani inde omunye umzali abazali abazi kanje abanye abazi ngokufana kodwa abanye abazazi abake bezwe yabo nani yabo thathe lento ngifuna ukuyikhombisa ngiyolwa ngifuna lento le kade ikhona bona ma ukhuthuza izikhwama zami emabhuluku wami bengikuwashela nje yini leya ngibona into egoqwa ngephepha ufuna ukubuza ukuthi yini le kwabazi biza uTibelo lapho weTibelo ngithola lento ebhulukweni iyabula kubhekele uTibelo manje ngitshela kanjani utshela njalo u-anti lo ufana kwamakhelwane omdala ngizomtshela kanjani uNkululeko usebhema lento kodwa hayi ma hayi into ayicoshile nje angazi yini le yabo uyazi ungitshela wena musubhayiza wena usubheka ingithi la ngawo uhamba nobani labo tsepho hamba nabo manje iri bana yaqala impilo yami njalo ukuthi uyanothisa ngiqedile umatric yabo ngilindile nje lo nyaka noma 2 years ukuthi ngithathe ibreak wena mfethu nayo lento yenzeka la kadwini ukuthi ngithathe ibreak kanti ngibhizi angifuni ukuphazamisa lempilo esengiyi-enjoy yabo sama ama-club siyaphuza siyabreketha senze ezinye izinto yabo yaqala lapho ngiyangena-ke like estradini ngiyaqala ngihamba namagenge manje sengiyaqala ngazi nokuthi khona izinto ekuthiwa 26 28 ungakuphi wena bayazi abafethu niyazi niphila lo mpilo estradini ukuthi kuhamba kanjani bafethu yabo ngiqale kanjalo nje ama-drugs-ke into efika ngongalingani ngongafani la endaweni qala ube khona i-drug elukuthi dume lenziwe yakho iphilisi ngizoqala nje iphilisi nje dume lenziwe lidlule kuba ngathi kuyancipha kufika umgwinyo kanjalo kube ngathi yabo kufika ukuthi kanjalo kufika ukuthi yabo tell uthi mina angikhumbula khona i-drug engakaze ngilitheste ngaphandle kwalento le babethini le iflaha kulona i-drug leli hayi into ngabuka ama-video amabili amathathu
emafonini kwi-social network ngathi hayi sathana ufike ngenyawo-ke la emhlabeni manje. Ufike ngqo. Ufike ngqo kulona i-drug leli. Yebo lonye i-drug and ubamba ukuthi i-system ngayisola sibangangibopha ngisho lokho ne-system ngayisola nje all over the world by the running of drugs all over the world mfethu. Bayiqeda kalula kamnandi kanjani leyanto so heavy, such a heavy drug bayiqeda yabo ngoba ngisho kuthiwa kuyiplan it would have been a stupid plan ezoqeda i-population ngaleya ndlela leya ngoba wonke umuntu ebhema leya nto engazi ukuthi uyahlanya ungavele usuke ku-top of the building uyiphahlaza phansi imoto iyadlula ukugijima uyabona ukuthi leya nto eyisingaphezu kwe-drug. They created a monster they couldn't control anymore ingakho vele bayiqeda ip manje ngoba kuyi-drug phela addictive ip manje yabo. What about the rest of the drugs amancane kunawo asaqhubeka if bakwazi ukuqeda leya nto leyana bangahlulwa yini ukuqeda but all I'm saying asikho lapho. All I'm saying ukuthi system ngibe nalokho okay isibuye khona lapho ama-drugs nje bayahamba kuya kanje ilevel engikuyona ngikhuluma manje ukungena kwami ama-drugs yabo sakhona iphilisi lapho sengisukile entsangweni yabo ngicela kwiphilisi manje yabo sengihamba negenge ethe xaxa yabo kwenzeka lezi zinto lezi ngishoyo namasayini yabo bhema iphilisi ngibhema iphilisi ngenze lento ngiqhubeka nobugebengu uyarapha ngapha lapha wena mfethu ngiyakwenza kodwa yazi mina i-rap ngendlela engiqale ngayo bengingena crew ngingedwa ngale ndlela ukuthi bengithi uma ngilalele uBIG ngidonsa iphepha nepeni bekuzenzakalela ngasekhaya engekho ama-rap bengihlala kayuku khona amajita ashaya ikwaito wodwa yabo ngingayizwi ikwaito ngayifili ngoba manje ngilalela mina uBIG ngilalela uKRS1 ngilalela uKenny Bassey ngifisa leyanto abayisho ngesingisi ukwazi ukuyisho ngesizulu ikwaito kumina bekuyinto elula engingayibhali nokuyibhala ngalesa sikhathi yabo ngithi uma ngilalela abafethu ukuthi yazi indlela abasho ngayo how come laba bengakwazi ukuyisho ngesizulu yabo kusakhona uTKZ ke lapho yabo TKZ Chiscopo ithola kanjani telekhonini yabo Oma Willisi umuntu gibela phezukwendlu ilanga ngingena khona ku-rap lapho ku-hip hop kodwa manje njengoba ngihlala kayo elokishini ngazi ngingedwa mfethu ngizama ukuyenza ngingakaze ngizwe nomuntu oyedwa erapper ngesizulu abaraphayo engibazwayo barapha ngesingisi yabo nala ngiphuma khona go-Queensborough Boys igenge irapha ngesingisi la ifunda ama-Matricia schools isikhathi esiningi ukwazi ukuthi ukuze uraphe kufanele usounde njengo-Jay-Z njengo-Tupac njengobani bagqoke batebhise babizwe ngamanika yonke leyo nto le mina ngihlezi nginale mina bengihlezi nginalo mbuzo lo ukuthi how come ngingakwazi kanjani ukusounda ngisho njengo-Tupac kodwa ngisho ngolimi lami ngisho njengo-BIG kodwa ngisho ngesizulu yabo ngoba lapha ayifani lento ikwaito uma ngiqhathanisa ikwaito iphinda into eyodwa yabo iphinda into eyodwa noma ine-message kodwa aphinda into eyodwa lo uxoxa indaba lo ayisho uzwa ukuthi yabo lento la iphindayo lo angayenza ibe indaba eningi achaze kabanzi yabo nalento ayiphinda angasakwazi ukuyilokhuza kanje angakwazi ukuyichaza kabanzi lento le yabo ngale iphinda into eyodwa nginalokho-ke mina ngingedwa ngoba ngikhumbula ngithi ngangino-13 ngangino-13 years engiqala ukubhala ingoma yami yokuqala yabo kwenzeka lezi zinto nje vele sengingenile kwi-rap sengizamani sengiyakwazi ukubhalela iy'ngoma zami yabo ngale ko-rap ezo-Tupac no-BIG singakwazi ukuyibhalela into yami yabo kodwa bengile umuntu ongenayo i-pride ongagabisi yabo uzotshela lowo mngane oyedwa ozothi umetshela omunye yazi uyakwazi ukurapha
umshayele yampahla leyani akathuka mangala yabo until ngaze ngathola indlela wena mfethu yokuthi ngikwazi ukubhidilisha ngesizulu until ngihlangane nomunye kuthiwa Lost and Found ohlala le gazethe Bridging angihlanganise nabanye kusakhona ama-NBKs natural born killers LUS endala si-generation yesibili thina yabo abantu abawazi lo bazi LUS yokuqala si-generation yesibili khona LUS endala kunathi yabo sekobhudo babekhaba uSmuji yabo Laiji yabo uKhulu K oChuck P yawazi namagama akhona obani P bo Master P into old school yabona bethathi old school now berapha ngesingisi abanye berapha ngesizulu kodwa kungeyona le ndlela le yabo mina untanga wami kwakuRoma lapho Lost and Found naye LUS esafika abokuqala nje safika sayijika nje lento sakwazi ukusounda njengo BIG ngesizulu sasounda njengo Tupac ngesizulu even sounded like Bone Thugs ngesizulu iyonto engicabanga ukuthi yasiqhamisa leyo yabo okay igame leyo ngale ma-drugsini njengoba ngiphusha nje igame la angakatholi mina sengiqalile ngiyabathola abanye ngiyakhula ngale ngiyabenza ubugebengu ngiyaboshwa ngiyaphuma already sekuqala nokujwayela nje ukuthi hayi ngeke ingane yami seliyavuma nabo kuhamba-ke isikhathi until njengokushintsha ngama-drugs ke i-drug ekuqaleni njengephilisi nani into okwazi ukuyibhema uthi masuthi ungasayifuni udecide ngalolu ukuthi usayifuni noma mingekho kungabukhala kubuhlungu khona noma ke kube nje umqondo nje kuphela yabo kodwa kuthe mekufika leli ukuthi yabo angifuni ukuthi ngiyi-wrong noma ngiyibeke endaweni right but kulesimo besikhuluma ngedakamizwa kahle hle yize ngoba ngu-Akalicious ngalo manje nginenkinga yokuchaza yabo ngiyafisa ukuchaza konke kanye yabo kodwa manje kwezinto eziwu-2 ehlukene kuno-Akalicious wegame indlela akhula ngayo yabo nokuthi oqhamuka kanjani kube nendlela kube ne-life kule kwamadlala nale yama-drugs ukuthi ngafika kanjani ema-drugsini akuhambisani yabo kodwa manje ngiyazama mina ukuthi kuhambe ndawonye sometimes ngakuzobona bengathi ngiyastaka kodwa-ke ngizothanda ukugxila le ekey'dakamizweni yabo ngizothi thasa egemini ngoba niyathanda phela ukwazi nani ukuthi kwaqala kanjani konakalaphi kanjani yabo and zihamba ziclashe futhi ngoba ukukhabatheka kwale ya-Akalicious wadlala indima kakhulu lo wedakamizwa yabo manje ngifuna ukuthi understandeke mangabe ngifika lapho kukhule uzofika kushayisana phezulu kodwa kahle hle ngizogcina la ema-drugs yabo njengoba ehamba ifika ama-drugs ehamba ngifika noma ngeva ukuthi kufika ngokwajwayela into yangena efashionini ayangena emafashionini njengento zokuqoka njengani ukuthi manje nali drug nakumgwenyo nakukuthi manje nayincika niyabona niyazi nanihamba kanjani uyafika ishugazi madoda lapho ama-drugs ngiwasebenzisa ngisebenzisa i-Mendrax iphilisi lelo ngisebenzisa i-rock yabo crack bizwa crack amagama amaningi i-drug limanini nematema akhona cocaine kwakuyinto encane-ke lezo into ema-drugs sesingawathathi serious yabo mele khona likhona mele ingekho alikho yabo into esiyibhema ngama-weekend mesikeThekwini sizama ukulumisa Richmond Skiff ama-drugs abizayo i-rock i-Mendrax i-cocaine naliphi i-drug omgwinyo obviously umgwinyo-ke ama-drugs lawa less effective ngale ndlela leyo ukuthi mele ingekho alikho akuluma indawo akugijima i-ambulance akuhlungu indawo kuphela ile nto nje kuphela kodwa njengotshwala ipapalazi ukwazi ukuphuza namanzi yabo
uphele emva kwesikhathi esincane Umukela Thabukho. Umukela Thabukho ukuze kuphele egazini uyovuka emsebenzini kusasa yabo. Hey ngaleso sikhathi kusakhona amaferanje maphare ngabo khona athi khona amaferanje mina ngiyisizukulwane sokuqala samaphara mina yabo ngikwi first generation ngiqale iwunga ngo-2004 as much as ingafika ngo-2004 kodwa kuba popular kwayo nokujwayeleka kwayo nokwaziwa kwayo iwunga kwakulapho 2003 2 4 5 kanjalo ngoba popular yabo. Mina ngile generation yokuqala isizukulwane sokuqala yabo nje thina mina nabanye samaphara okuqala engawukuthi thina angisho ukuthi ningizwa kahle yabo abanye bake bayenza itoli lento ngibathethisa ngithi akuyona itoli yabo ngoba basakhona namanje abakuleso sikhathi ngangibhema nabo esisabhema nabo yabo ukuthi singayenza itoli leyo nto ukuthi alright abekho thina sabonela kubona ukuthi uma ngibhema lento ngizo end up kanje Ibonelo zazingekho. Zazingekho ibonelo. Ithina sabe isibonelo sokuqala. Yabo nje mina siphingo nje mina ngilesizukulwane sokuqala samaphara. Yabo. La kwakusakhona amafiranje la kugcwele amafiranje bhemi glue. Angeke ngisho ukuthi kodwa ngifuna uyifake ekhanda ukuthi mhlawumbe kube sasikhona isibonelo ukuthi uma ngibhema lento la might end up like that. Mhlawumbe ngangeke ngize ngiqale. Kodwa ngifuna leyo nto kuyenza itoli. Ngifuna ukuyenza itoli leyo nto. Awufuna kube ihawu la. Ngifuna kube ihawu iphutha nje ngiyalibeka nakedly yabo. No shields ngekho hawu ngekho lutho yabo. Kukhona amaferanje ensazi ukuthi amaferanje adalwa yena edalwa iglue amaferanje. Kuthi mengibhema iglue ngenza ngebe kanje sasingayibhema iglue ngoba sasisaba ukuba nje yabo sibalekele ukuba nje sasazi iferanje nje thina ithina esakhipha amaferanje sakhipha into namaferanje kwangena thina amaphara yabo ngoba kwasuka amaferanje kwamaphara manje from iglue to iwunga ingakabizwa ngisho ukuthi iwunga isabizwa ngoshukela sugars iwunga igama elifike nabafethu bale angifuna ukubiza legama leli yabo ama-foreign abafethu bale ukuthi ngibambe eTanzania bani translation ya heroin yabo it's wunga yabo njoba iwunga nyawope heroin yabo into yodwa le it's only a matter of ama-translations nama-nicknames iyaqanja into yabo thina la ifika sasibiza ngoshukela back then and iyashintsha lento lena indlela eyenziwa ngayo ayisafani nakuqala yabo yaqala wawuthi uma ngabe uyivula kunokuvinika indlu yonke inaliyanto leya yabo ngicathi yayisane opium eningi original ngoba yazi yenziwa ngesihlahla kuthiwa opium esifana nesensanga esifana netobacco. Yes, Pakistanis iningi kuthiwa iningi khona yabo ibona nje insimi yakhona ithi uyivule inokuvinika leyanto and singayibhemi njalo kanje and uArosta waphuza ukuthi si realize ukuthi no Arosta lento ngoba sesiqala sibhema nje ama drug wonke njalo ngeweekend yabo njalo ngeweekend kuhamba khona uthi ngeke first beke imali sithona ngomsomluko yabo kwamahamba siyazi ukuthi hayi ngeke siyaqala manje uma singayibhemile lento le kuba khona umehluko omkhulu kanjani kodwa mase shaya yona nje bethu yabo iya ngokwanda lento uthi hayi ino Arosta wara sekuno Arosta sekukhona sekuno Arosta siyadimanda hayibo sekuno Arosta frank kanjalo ngitshela ukuthi ke mina mfethu ke angeke ngigcile kakhulu esayidini le rap le game ngobani angibanga naso nginabanga nayo chance kuba commercial ukwenza imali ngikwazi ukwenza album idayisi ithola lesitolo ngoba kuze kube manje nqaba nengoma zami kodwa ongakaza kuthetha kwayithenga esitolo
iyande kakhulu nje ukuthi bayithola abantu sekukhona ama-social network sekudownloada o-Facebook igame thina sayiqala engabi khona yonke leyo nto leyo khumbula into eyacishe yaba ngcono yathi ukuyimaketha kwakusakhona amademo ngekhathi zethu and idemo kwakunzima ukuthi idemo ihambe ilokishi lonke imoto sano-drop music wethu kupronyuthwa o-drop amatekisi yabo o-dead row nobani thothi ingoma idlala etekisini ayifune nomunye idlala ifune nomunye etekisini ngikhumbula nje ngiyaflopa 2001 ngayenza ngo-99 kodwa la 320 kwangine-studio ku-12 floor sakasoni isekho leyo nto manje isakasoni usoni ngicathi yi-fake leya soni ongeke usoni music understand amanzi hayi kwangeyena usoni nje babeyibhalele nje mfethu yabo beqasha umngane wami omunye nje mfethu oyo-beatmaker hey bomfethi khona ngiqashwe khona i-studio professional nama-monitor nama-condenser sisa-rekhoda nge-microphone le yelento ye-computer eme kanje eyikhumbula fake i-pentyhorse lapha ya rekhoda game bafika mnani sekhona futhi lopho hayi sisuke bafethe egemini ngashonelanga okay qaleke itrack leli linikhiphe ekhaya manje yabona ngalesa sikhathi lesiyana uma umfana uyazi isuke kune competition iclub entsha evulwa ufuna ukuqala abazongena khona itekelisho elifika futhi abokuqala uzoliqoka uTupac ukhiphe i-album ufuna ukuqala uzoba nayo kanjalo ne-track elisho elifina ufuna ukuqala ukuthi ulizwe kanti sesingena into engangena kuyona yabo ngicela ukuthi ukuphuma kwayo it's quite very hard yabo nomngane nabo kwadlala indima ungakwazi ukuthi ngicabange family ngokuqina ngalesa sikhathi ngoba kube ngayixekisa back then kube ngadecide back then ukwenza lokho engikwenza manje ngabe ngikwesinye isigaba ngoba ize ngingabanga imiliyoni basi ngathi uma bengiqeda umatric ngawoma lo 1 year 2 years lingiforce already belothisha ukuthi iyethe khona phela uzokwazi ukuthi uthole umsebenzi ube nama qualifications nayo yonke leyo nto leyo yabo yeah angithi manje saqabana kabi uyangazi ukuthi ngibukhali ibhadi esikoleni eclassini yabo matric wami statements sami right yonke into number 1 yabo kuyikona ukuthi ngathi mengiqeda matric ngisase ngiqala impilo le ngabona ukuthi hayi angijaha ukuye-tech yabo iyangiphazamisa phela manje yabo ngifuna ukuphumula nomonyaka owodwa khona into eyifashion nje ukuphumula nje ngisathatha i-break ma yayingenile kule genge yethu noma ngaleso sikhathi leso okay fine alright ize nga-understand-anga what's the break for uyangincenga ngala ngibhizi ngiyaqala ngiyangena ngiyaboshwa manje ejele ngenza lezi zinto lezi nama-drugs angala waphuza ukunothisayo kodwa uma ukuthi ngingene ema-drugsini ngale ndlela le yabo ingekho inhlobo ye-drug engayisebenzisi ubeka cocaine la ubeka rock ubeka ngidi ubeka yabo sekufike lena-ke inomona lento uma ngabe uyibhema ngathi ungabhema yona yodwa yaqala ya-overcome wonke ama-drug ngoba kuzokuba manje lo wana layi bhema inqwawa yama-drugs kodwa babalikho elifika kule line-feeling elifika kwiwunga nawe ungakazi uyibhema ungakulilokotha usondele kuyona ngoba once wayithesta ngikuphinde ufune ukubhema enye into empilweni yakho so kiss and marry yes mabethi nedemoni ngiyakholwa ukuthi nedemoni leya nto leyo lona i-drug eliyilona lodwa elifana nalo lodwa elenza izinto zalo lodwa ezingafani lamanye ama-drugs yabo kodwa ngikholelwa ekuthenini ingawukuthi linanezisho ukuthi intombi engaliwa
which means aliyekeki Kiss and Mary Kiss and Mary izisho zakhona zonke lezo it's some more wara yabo kodwa ngikholelwa mina ekuthenini aliyekeki it's impossible ayikho into engenzeki uma ufuna ukuyenza why lokho kube njalo nami njengoba ngila ngizozama ukuproofa lokho Akhalisha ngangena kanjalo ke drugsini ngicabanga ukuthi usugeqa amagula usuthinta okuningi siyabonga mfowethu ize kungaphelele ngoba impilo yakho sengibonile la ngendlela oyichaza ngayo kungashonila ku complicated kakhulu yabo futhi ezinye izinto yomele sibuye nangolunye usuku ngizojabulela mfethu uhlala ubuye uzohlala yabona ke ngakujabulela ngoba ngiyazi njengoba nibukile ninembuzo ukuthi kwenzeka kanjani pho ukuthi kunezinto enazizwa ngoba ngumuntu famous kunama rumors kwenzeka ukuthi Akalicious kwenzeka ukuthi enifisayo ukuyilokho uma ukuthi khona indlela ukuthi nifake imibuzo nixhumane na kumele befake imibuzo ngaphansi kwayo le episode uzongitshela umfethu ukuthi bese sisebenza la sengazi phezulu kwalo mbuzo ngiyimisela abakwetu ngiyafuna ngiyacela ningiphe usizo nesupport ngoba umuntu ngabantu ngiyakholwa kuleso sisho ngo-Akalicious namhlanje through nina and enkingeni enginayo ngibonela ukuthi ukuhlala ngicashe ngiyifihle angeke kuze kungisize you all make me you all can help me you can also break me mina kuphela kufanele ngikhethe ukuthi ukuphi engifisa ngenzele kona njengamanje please help me and make me kukhona into ongazivalela ngayo nje encane mina ngisilwane esihamba ebusuku siqhutha indlebe zabantu njengelulwane i-breakfast lami isaladi lendoswane ama-inside eyimfene nemisila yamagundane ufuna ucommit suicide otshela mina silumane ngikhuluma nje kwamanje ngihashukela inyama yomsipha songizela umuntu izinqa nibone sengimumethe umtsintsila khabato khopeti mesevetyung sezotolika ngiyathemba ukuthi niyazi ehlathini sekhona ikhila enamazinyo ngathi umwakala keep 3 meter welcome to hell enkundleni ezokusabisa enesilwane sami ncinsinyoko namakhanda o7 ngiyalala ngo10 ngiyavuka ngo11 from 12 to 1 I make sure danger happens kusekusene lesidumbe singenakhanda ku pavement ngezimzima zokudla ngikupheke ngendlela ongayibonanga sidimdim nginamazinyo engwenyo limlenyoka amantla dragon izandla zo3 amehla o4 ngitholakala Amazon hlangana nami ebusuku uquleka ngakakuthinta imoma masboy ngayithanda inyama nemasela anikho safe nongene nenthando ukushaya marathon angifi ngesikhali ngishoba nesibhamu eKhawa boy ngayithanda inyama isidlaliso sami unyama boy welcome to hell asidli chicken dust uhambe rongo la ekhaya kudliwe human dust ngilimama lonke igazi lakho ngiligcwalisa iflask ngikomisa ubumqwayiba khona ungeke uzubone fast inkomo ezu10 esibayeni ngizidla zonke once ngidlona ilusayo ngigcina ngomnikazi weplus lincipha izinga lo mkhiqizo wamasi uhulumela ngibophe ngifike enkantolo ngithi judge inyama ngiyayithanda ufike ekhaya uzongivala uzongifica ngimumethe iqasa lingangesonto lebus ecaleni ngibeke igazi lentsha eligcwele iglass ngazalwe lePluto ngakhulela eMars shuthi ke ngebhadi ngathi sitana nama alien siba ngokuthi angicisha insanga ngiqhasa nama Ariel ngaduba same time ngayojoyina ama Rastafarian ngahlala usuku olodwa nama Rasta ngakawota we ngabona ukuthi iTuri indaba yokuba vegetarian ayizakazile oh man no guys no mfethu sokuyithona isiqalo ukuthi sezinto ezinhle mfethu njengoba sike sasho ke bafo ukuthi thina sizokunikeza u10% wesupport kodwa u90% mfethu ngizwe kahle mfethu I couldn't believe it is that so mfethu konke kukuwe imali mfethu sorry ngiyabonga mfethu senze usumention lento khona into engicela ukuyazisa ama fans if bengayikholwa leyo nto leyo bangabuza isquadron isquadron abafethu abasizile ukuthi ngikwazi ukuthi ngivele ukuthi ngisakhona even though kungabanga njengamanje yazi ngine album I've got 19 tracks orekhodiwe wamasterishwa yabo ngine album ehleli engayikhipha nomnini but bengisaba ukuyikhipha ngisabela isimo engikusona ukuthi ngizoyikhipha and mess it up for y'all yabo kanti bengifisa ukuyikhipha mfethu ngendlela 100% ingigculise ibe lapha ngikwazi ukuthi ngimaintain ngendlela cause ngibukile ukuthi ngizohluleka ukumaintain ngisale kusime ngikusona so
angifuneni usizo kunina banikazi kwabo ukudla lokho engiphethe yabo ukuthi nikwazi ukuzwa yabo so I'm sure 100% sure naba futhi bazongisiza yabo ukuthi mangabe ngiqeda iprocedure lengizoyiqala ime kanje album ngento already angeke ofele naye mfowethu ubani uma ungadlulisa nje ebantwini uslave lo mfethu yabo ngibiza kanjalo mina yabo uslave mfethu igama lizwakala ngathi lo umrapper livela ya ubeka kanjalo ukuthi omunye othwele kanzima kakhulu yabo engitheme ngibeka inkinga yami kuyena utheme beke yakhe ngabona ukuthi hayi uyazi ngikhala ngokuthi anginayo ingalo khona umuntu ongenazi inyawo zombili into kanjalo mengiyichaza ngibonile ukuthi hayi akuyona inkinga le yami ngabe ngichazele zakhe inkinga la suka khona wangenza ngabona ukuthi if ekwazi ukuyi-overcome lezakhe inkinga ngahlulwa yena uku-overcome lezami mina hayi usugqibile mfowethu kanjalo siyabonga mfowethu siyacela abafowethu uma ngabe niqala ukuba ingxenye yohlelo lethu le oyethamele i-how I ended up in drugs njengoba ngishilo uma sivula uhlelo siyacela ke mawuqala ukuba ingxenye yohlelo lethu ucindezele subscribe button ucindezele nebell okuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makhona esinye isiqephu engisiposa izoganqeza ocingweni lakho uzothi ungena phakathi uzobusa uzitholela isiqephu sangalolo suku lo okhuluma uprofessor ngiwakamkhize ngidabwa phansi kwanongoma isigodi sapho umthetho ngasohlangothini lakamandlakazi ngakho ke mina sengcenga hayibo